هنرمند روتیندا گلک سپاس بو هاتناته بو تبو میوانه ما بشی بخیرات ناته دکم بو دنگ امریکا و روساجی بو امریکا گوجاره کی تی سردانا امریکا گلک سپاس سپاس خوش اج سپاس دکم و کرمیوان و در فتک ددمون کو از رادیو دنگ امریکا دا خو بینم زمان سلام حرمت جی گوداری مرا و سپاس دکم جالک سپاس هاتنا ته امتزانن نها شاهی نوروز یعنی کرد لهر دری لدنیای شاهی نوروزی دکن هاتنا ته جبو نوروزی یعنی شکی تایبت خازم بچکی بو هاتنا ته لبر هاتنا من یکم جارتی می کنسری نوروزی هنن چهار کنسری من لبر هنن یکمین نیویورک نیویورک بله هوید کم باش در باس بله بله باور دکم ته وکی دنیجی لویدا ته سردان دیتن تشاوا دیت لویدا بیجن تفکر والله بشكل نهائي كرنا çünkü anti propaganda بشكل زيادة هي مثلا باجار واشنطن لغوري تشتي من دبيز انجي او جديد çaptı derket bajarık relax بله بالا مكشان كوتشي فرانن işte planı خوشه من باشتي زبرم سر موزیکات موزیکا روتیندا گو تشتکی تایبت اگرم بیجن د موزیکا کردی د سترانا کردی د ستایل که نو درست کر یعنی تنی روتیندا بیجن ها جی بلکی نفشل دوی جی هنکی او دوباره کن تخوازم ت رونی بهتر لسر بده سر او خبات انتن موزیکی چاوا چی بو یعنی چاوا تلهفدو کر لهفدو راسات آره روتیندا حتی 10 سالی تنی زمانی کردی زانه بو چما از ویاد بیجم جبر کو چاوا بو کو من از بیجم به زمان کردی و به دل کردی به میجی کردی لبلی من موزیکا اوروپی جیان جه میجم مدرن جی من آنی برهف از اتان 10 سالی من هیچ زمان خنج کردی تو زمانی که نزارم بو مخنج کرداجی تو گل ناس ندکر لمی خابن لكردستان قالك مالبات من يك جوانجي اما زورا دولتي كوتشكر اماتن باجري تركا واز لور تركي فيربو بالتركي فيربونا مرة حطاني 10 سالي من تاني سرحادي از باورم همو انسان وارن شاكرو من استكر تاني من راديو ريفاني ناستكر يعني تباهي دغوهي مدا دلي مدا ميجي مدا ستراني دنگ بي جابون اف شانسه کی پر مزنه جبو من جبر کو بنگه ها من هم د زمانی من دا هم د فرم موزیکا من دا اوانا اف تنین دنگ بیجا و سترانی نیریوانی جمرا بو بنگه کی پر باش ادورا جی ازات من موزیکا غربی ناس کر دوان سالم از 1662 دا بوم سال هفته سال هشتیا تایبت پینک فلوید آرتا فرانکلی گلک او سترامبیجن جوکو کروانا لسر من افجی تاثیر کرن جبر کو خوش آمد چون میناک بیجم از چقاس از جدنگی بلورا کردی هستکم گلک هستکم به عینی هست کرنه از الکترو گیتار جبر هستکم و اف دما اف هست کرنه انسان دمجي انسان دا دبا كونسبت و اف كونسبت اما تو بشوازكي باش بكار بيني تذكري تشتكي باش در خول از باورم من بان هر دو تشتا او چاوا تخازم ورم سر تل هندري تركيا او تشتا ديت يانجي بركتنا ما خابر هندري تركيا از تركي فيربوم ومن يونيفرسيتي خوان تركيا دما من يونيفرسيتي خوانجي من جبركو دنگي من وان مارد گوت دنگي مخاشه من ده او دبيجن sanat müziği من دوی کورو دا جی گرت من بالصالان وان سترانا جي گوت و از 17 سالي شوندا من تركيا زرت كدم دكام ستران دگوت گلك به هنرمند واني راجي من ستران دگوت لبالي من تجاري دما وان ستران دگوت من ند گوت كو از تركمان از كردم
جبر کو معلومات من پروا از حرمت دادم دیو باب خو جاره کی دن برجی گلک ولات پاریس بون و گلک تجار وان ند خواست کو از به ترکی سترام بیجم آن به ترکارا ببم حوال آن به جبر ویجی جبو کو دلی وان نشکی من وان سالانه از بیجم من وشارتی هنر حیا کو از به آزادی راحت مناسن و من دست سال 1990 دا جن 1990 نوروز روزا نوروز من دست به کردی کرد و حتی ایرو تنی به کردی. بله. دل هندری ترکیه وقت دیار دبی یعنی گلک شاغیته یعنی وقت شوپاندنا مج جیانا تره شاغیته هنه مثلا تو کاری گروپ جی تکری یعنی دامزراندنا گروپ موزیکی گروپ چاندا کردی هندری ترکیه دیگ جوانا نچمه ناوندا چاندا مزبوطامیا راست او چاواته یعنی تدی هنرمند ولو دبیجن هنرمند یا کسی موزیکجن به کسایت یا خود تنیوه به تناخه ولو گلک جارات خوازم جول ببه ایتا او بشی کوم کاری جیل جم تهیت خوازد ناف کومید جی کار بکه نکی سرویجی از هشته و نهادا ناسینا من به تکوشین آزادی را چه بو و من خود دور دا دید یعنی از وک هنرمنده کی وک انسانه کی وک کرده کی من خود دور دا باش دید و نودو یکی دا دامزراندنا نچه میدا من جیه کرد به دامزراندنا وی جبر کو زاروکی دا ایشا من پر بو از به زور ترکی فیر بو او هینجی باندورا وی لسر من هي من دست به خابت زاروکا کرد کلی مزرا بوتان من دامزران و یکم گروبا نچمیجی کوما مزرا بوتان جی از او چار حوالی من مردان زراو کو ایرو یکم از دکارم بیجم هماما تا اصلا بلندا آرانجوره کی کرده دیسا روشبین هبو دیسا علی تانش هبو سراب هبو سراب دنگه کی پر هجایه دل موزیکا کردی دا مسیح سالا اف وی کومیرا من از درد کتم سردکی دیسا از وچاقی من ستنانا چی دکر من دنویسان لبری ام وک کوم بون زارو کاجی نودی یکی دا مدرس بیکر پر دمی کی کرتا نوا شش هفت مهادا سچار ستران من آماده کر و به 35 زارو کرا ام درد کتن سردکی و دوی دمی دا روشا ترکیه اگمون بفکرن نودی یک نودی دو وک شورشه کی بوجه بوگل işte 30 zarok dert kevin ser sahne be cile kurdi u kurdi stranda bejin per motivasyonu ki mezin bu yere ki min serpiyati ki per xaşa bu rahmetli Musa Anter rojeki me godar dikir per şevat bu giriya u gelek keş digriya hat serdeki spasi da jimra o gelek polisim Türkiye bulur dest zarok Kore'mda da 5 sali hebun 4 سالی هبون 8 سالی هبون دست اوا 4 سالی گرد گو بنیر هفت نه گو 4 اجی گو هفته در باس بوم گو اوش قدیه اوی بیرانی که برخواش بود او دورا مس بوی گلی مزرابوتان را من 2 CD çekir یکم لسکن یا دو دیاج دنیر آشتی و ben 7 zaman İngilizce, Almani, Fransızca, Ermeni, Yunani, Arabi, Kürdi ve Türki dura من از ایدی درفت نماکو از ترکیه بمینم از درکتم دروا لی من گلی از ربطان ل اروپایی شوپان مالوجی سیدی کی درخص بناوی دایک بیشتر درکت اروپا یعنی تگوت باندورا موزیکا روج آوا موزیکا اروپی لسرته هبو تایبتی او کسانی ناویان حیانی آنا جان وک پینک فلوید تبناف کر بیشتر شو اروپا هلبته یعنی جغرافیات گوهرتن کلتور تی گوهرتن هستی مرج تی گوهرتن ایتا چاوا بو دوی دمید او دما تل یعنی دسپیکات الجیانات الاوروبا ولو گریدانات بموزیکه جبر یعنی موزیکات ولو دیار دبه او رحی کرداتی تی دنچوی یعنی هنجی تلی گودار دکه استرانه که امبیجن چه استرانه کردی فلکلوری تا گوتی یان استرانه نوجنجی هین او رحی کردی تی دنچوی بیشن جهم ج انسترومنتا و هم ج شویا گوتید بیشه چاوا تاولو تهش بریا کو از دک ماوروپه مگوج جبوک از بکاربم تکوشین آزادی باش بینم زمان دوی از وی بر هر اوای ناس بکم از وک هنرمندکی چوم چیانا و رفگریلا به سالان لور مام من پسیکولوژیا ور
atmosfera ور از وەک بەلکی هەنێکی توش وەرە ئەمە ئەس پڕ کورداوارم ئەس ji کوردی پڕ هەستکم ji کوردستان پڕ هەستکم ji çiya پڕ هەستکم ji ber ku ez Kurd hatime dünyayê ez İngiliz batime belkî min İngiltere hes bikir ez Amerîkan batime ji ber wî ez welatê xwe hes dikim li wir ez bêjim aslında bingeha müzika min sedê heftê wî rihê xwe ji nava refê gerîla girt ji wî tekoşînê girt ji wî gelê me girt ez diçûm gunda min didît ew gundê şewitî min bi dehan bi bîstan sîhan belkî sedan min gundê şewitî dît gundê Kurdistan şewitan dibû bixwaze nexwaze ew eger hunermendekî ji welatê xwe hes ke ew hêst li ser te barekî giran çê dike heya ku tu wan neynî bi strana neynî ziman ew bar giranî li ser mejiyê te li ser dilê te dimîne Avrupayê rast e dema derketin Avrupayê hem coğrafya guher hem psikolojî guher hem ziman guherî wekî min got ez beriya wî jî min ne tenê Pink Floyd Beatles U2 ez hes dikim yani taybet rock hard rock ez pir hes dikim hîn jî hes dikim godar dikim tabii ki hatina min Ewropê şansekî bû ji bo min ez wan çanda ji nêz ve nas bikim heta ji min hat min zimanê wan jî ez bêjim Fransîzî jî çiqas baş nebe jî ez zanim en tekîliya min heye şansekî bû û ez bawerim ser müzika min bandora çêkir jî xebatê min ez 95 cara yekem hatim Ewropê min wî demê işte ku gel piranî min wan strana nas dike bawerî lêxingerî la ew CD min çêkir sî ser bi navê ser ez dûra dîsa çûm mala 5-6 sala dîsa mam û ez dîsa hatim lê êdî ez piranî li Ewropê me belê di karê te de yani ev karê gote çêkirî ev berhemên gote çêkirî ji xelkê ji guhdarar ji guhdarvanê Kurd re ji temaşevanar êgol vîdyê te klîpê te dinarîn ew çawa dat yani dizanin bêtir ew şêweya te hinek şoreşgerî tê de bû hinek stranê folklorî Kurdî tê de bûn lê te bi rengekî modern çêkir bû heyan ew stranê şoreşgerî jî te digotin te dî stylekî wê hebû yani diyar dibû ew şêweya ji wê rê derket çû rêk dinê xelkê çawa li te guhdarî kir rexnevanan bêjin hunermendê derdora te çawa yani piranî ez rexnên baş digirim ji ber ku ez veşartîna ez protest müzik çê dikim çima ji ber ku welatê min çar perçe ye ji ber ku welatê min hîn dagirkerî heye sibê 15 adarê ye hûn zanin kokbirîna Helepçe ye hîn Helepçe me bîr nekiriye îro li Efrînê eynî dixwazin wek Helepçekî li Efrînê çêkin ez silav hurmetê xwe ji we tevahî gelê Efrînê re dişînim berxwedana wan pîroz e ez bi dil û can li cem wanim welatê min ne azad e welatê min parçe ye gelê min ne azad e gelê min parçe ye bi êş e bi jan e ez nikarim wek hunermendekî dünyayê wekî din ez bê protest ez müzik çêkim wijdana min dest nade mejiyê min dest nade û ez heta ji min tê di muzîkê de bêtirê slogana erê ez protest çê dikim lê ez bêtirê slogana ez dixwazim hêstê gelê xwe mînak dayikekî şehîda dayikekî gerî la ew hêstê wî çi ye ew jana dilê wî çi ye ez bikarim ez wî jana dilê wî bi peyvên baştir peyvên edebî ama protest ez û bi müzikekî hemdem çima bi hemdem ji ber ku mirov biçekî real bim niha dünya ber bi pêşvetunê kes baş naçe rast e ez şakiro nadim bi hezar heb opera bi dengekî wisa lê belê li gel şakiro lazim e em bi ciwanê xwe re bikaribin bi zimanê hemdemî jî ez bawerim ew senteza ku min bi dest xist û ez hewl didim hê bêtir berfireh jî bikim xweşa ciwana çû mesela guhdarê min sedî nod ciwan in û ev pir xweşa
هری بالا من دکشینه که دایک چه من هستکن جبر کو از هستی وانتین زمان میناک او سترانا باوری کوچپری پر دایک من دیه مثلا نورمال دایکی کردن او موزیک چاوا گودارد که مرو اما هست که دوی پیوادا خود بینه جبر کو من تایبت او سترانا باوری من زبویه روی جب کت بلوا بیجم سالا نودو سسیا حوالی که شید کتبو مچوش دایکا ویرا گوت به ساعت عملور آخفی امج گوت سری گلی کرد ساقبه گلک جوان شید کبن سری ربری ما ساقبه بلی ام دما در کت 2 ساعت 3 ساعت در باس ما ام در کت در با ش حوالی گل مرا گوت جا آزاد رابی جبراس بیوار از نون تندوری لیت خم جی هست که یعنی دایی باور نک اکو کروی آن که چاوی شهید کتیه چونکه هستن دایی کا جدای کس ایش دایی کا هیچ انسان کی نکاره او جمن از هول ددم کو بکربم وان ایش دایی کا هنه کی مسقاله کی بجی کمجی از بینم بستانا بینم دلی تبحثا گوتنا جیده که یعنی گلک استرانی تا گوتن جی تنویساندنه بله ایجا انا علی گوتنا جدای رنگ کی دنیی تچا وان گوتنا نادنه قینه تچاور سرکار دکه باندورا کیل سرته بویج بو نویساندنه چ بو نویساندنا تا گوت باندورا ترکی گلکی سرته بوی امبیجن تب ترکی پرورده یعنی پرورده یا خو قداندی چاوا پیوندیات چاوا وان گوتنا پیدا دکه جبو گوت موزیکا خل سر آوا بک لما خودل باب من انسان کی باش بو پرورده کی کردی دی بو تم و دایم دگو کریم تو چه دکی بکه کاری کی تو دکی تو بفکری کاش بو گلیت منفعتوی هی آنتونه افج مرا پارولا بو دورا من تکوشین آزادی ناس که من بریز اجالان ناس کر نزوه باندورای پر لسر من چه بو پر انسان کی بین فره پر انسان کی اشتی خواست پر انسان کی دل زیز بو بلکه دنیا وی هنجی فهم نکریه آنجی هنجی نهاتیه ناسندن انسان یک پر هومانیست بو از پر به باندور بوم دو جارا چوم جم وانا تبایی او اکو مجمالباتی گرتیه اکو مج تکوشین آزادی گرتیه اتابی من پرورده جی üniversite قداندیه من دوان سنتز دا هستی منی کردی و ادبیات قاصش من هاتیه من ادبی آنی زمان مثلا از دمت سترانه کی دفکرم از بیجم از نبیجم الا از جبو وی کسی آنج جبو وی تشتی ستران چید کم اول سر برین بویار لسر من تاثیر چید که او تاثیر دمجیه من دلی من داوکت به و پرانی سترانه من ستران و موزیک به هر دارد که من او پرساشت بکره و پرانی و سایه yani جارنا حتی حوالی مردان دکانه zaten ام از او مردان ام سری ده حتی آنا حوالی هون موزیسیانه که پر هجایه جارنا از سترانی نو چید که من از ترند دبیجم مردان نظام او نویه من کبن چکیه دبی دکانه دبی تن نو چکیه جبر کو اوساج دلیم درد که او yani mesela از قید جناکم جبیرام جناچه بله دناف البومي تد جرز بيجم يا حري شيرين تدي مالبات او يعني كسي هنرمند روشاج يعني افتشتكي نورماله هر تشتي مرهبن اللي جانا تشنيولو تايبت البرد اللي مرهن مره برجي حزك او يا وقت بي تشتي خو كدا خو قشي مره خو تدبينه يا تهجر امبيجن كيجان البوم يان ستران اگو روتين دا خو تدينه دبينه جو او تشتي خو قش تيجواندي همو زارو كمن لي تابي هناك ستران مثلا اجيت ستران زيلان ستران باوري ليخن غريلا انا تشاوكو از بيتر اوكتكم جاجي بيتر ناستكه از فولكلوريك شي دبيجم از دقاتكم ده هر خباتي خدا ده هر البوم خدا هر كيم سي ستران جاليري هناك مثلا برانيجي ايكو جماد الزينن تركا جماد الزينن از وان بيبي وان كردي دقار مجاز اورجين نبينم از لغوري ميناك من سنه د البوم داويدا به حواله هجا شهربان راجي من دوات كريم به هنرمند هجا ايدن راجي دنگ بج ايدن راجي من
دوێت کردە من وان هەردوو سترانەجی مەسەر سترانە و ئەس شێریبان را دوێت دکم هێرەما ئامێدەیە من لە گۆرێ ئامێدی فکرمێ شیوا ئامێدێ من چێکردە و نەخواندیە دیسا مەسەر سترانە هێرەما ڕەهایە ئورفا لە گۆرێ شیوا وەرنوەساندیە و من بۆ ئاوای خواندیە ئەس وان تایبەت ji ber ku gelek stranê Kurdî taybet ji aliyê Tirka pir hatine dizîn ji êdin jî hatine dizîn ama ew ez wî xebatê ji xwe re wek erkekî dibînim her heta ji min hatiye her CD de yek du sê mutleqa wî jî çûna te bo serçiyayê Kurdistanê dil Ewropa tu çû wê de wek hunermend te kar û xebatnî wê de jî kirin di vîdyo te di klîpê de de diyar dibin lê tiştekî taybet te hebû pêwendiyek di nav te û hozan serhed yanî ew kesa hunermendekî pir profesyonal bû zane bû lê mixabin yanî jiyana wî gelekî Kurd bû wê kedek mezin bida muzîka Kurdî şêweya gopêr yanî saz lê da stran digot çawa bû te ew pêwendiya han ez dixwazim hinekî li ser Serhat ez bi hurmet di şexsê Serhata Tevayî şehîdê me carekî din bibîrtînim Serhat wandayîkî pir mezin bû ji bo muzîka Kurdî pir wandayîkî mezin bû ji gelê Kurd re jî ji ber ku Serhat têgiştî bû û dikaribû orkestra pir baş bikar bîne dikaribû muzîkê ez bawarim bijiya îro di nav me de be wê pêngavekî mezin di nava muzîka Kurdî de çêkira mixabin wekî we got dixwast biçe botanê senfoniya botanê çêke û ez bawerim wê çê bikira jî lê mixabin di pusiyekî da ket destê Tirka min Serhat cara yekem nodu siya da nodu duduya da biborin nodu duduya da bi konserê Ewropa em hatibûn bi zaroka re hezatim Koreya Gulê Mezrebotan hezatim Ewropê turnê min wî demê nas kir însanekî di warê muzîkê de pir tê kîjan enstrûman tê bigirta destê xwe pir lê dida û pir baş lê dida ez dêşim dema ez her dert kevim ez konserekî piçûk jî bidim mutleqa ez Serhat dînim ser ziman û mutleqa ez stranek wî dibêjim erê wandayekî pir mezin bû bixabin derbarê serhed û muzîka Kurdî û wek te got wendayek mezin e gelek bi rastî muzîka Kurdî gelek kesên mîna serhed wenda kirin ji destê xwe çûyî niha muzîka Kurdî tu çawa dibîne muzîka Kurdî ev serdema nû de ev teknolojiya ev kesên hunermendê me pir gol Ewropa seranserî dinyayê bela bûne çawa dibîne tu dibîne muzîka Kurdî ciyê xwe digire hino karê bersiva xwe bide bersiva Kurdî niha giştî ez ji giştî ra bêjim niha dünyayê da ji 2000 vir da di dünyayê da muzîka dünyayê da tiximandikî heye sekinandikî heye mînak dema tu 1960 rock hard rock tê bîrate û gelek kes tu dema dikarî şak navê wan bijî pir tiştê baş dikirin salê heftê wisa salê heştê Michael Jackson mesela derketiye û gelek stranbêj gelek kom pir muzîkekî pir dewlemend lê mixabin 2000 vir da di dünyayê da ez viya wek ewkekî dibînim ji ber ku êdî muzîk piranîn ket destê şîrketa bû tîcaret erê bû malteryal ji hêst dûr ket ji gel dûr ket tekno lê mixabin muzîka Kurdî hêlekî da pir baş e eger tu li rewşa dünyayê dinêrî dîsa di Kurda da gelek çê xirab em dikarin gelek rexne li ser çêkin çê xirab gelek hewildan henin em bêjin stranbêj derdikevin muzîka Kurdî de ez tiştê ku herî napejînim pir sloganwarî pir hêst kuşt arabesk dibêjin ya ew aslında arabesk tarzekî jiyanê ye di siyasetê da jî heye di ekonomî da jî heye di mîmariyê da jî heye di muzîk da jî heye dikuje mesela çima dikuje pir em bêjin kesekî şehîd dikeve hêstê dayîkê kifşe hêstên hevalî wî
نحوجیه تو بوان هستی وان بلیزی تو سترانه که پر بپیون ارزان سترانه که بیجی و تو وان بهشینی افتشتا تخماندنه کی د موزیکا کردی دا چید که لی تشتی باشی هنن مینا که باشی هنن از گلک جوانا دبینم پر هم د روک تا هم د گالری دا هم د هیپ هوپ تا بویرین باشی هنن زورم بشیتایی دویم گوته چیروکی زاروکا قصه سال تب گوتام زاروکا کریه چیروک گواد نفت سیمجی دیه چیروکا پیره اورووی گو بسیدی تا چکری باوای کی گلکی خوشکو جوان وک ام بیجن وک چپرتو کل دنیای بلاد بن راستی باوای کی گلکی خوشک هم جالی هنری و در هنریاوی هم نویسان ناوی و تا وکی دنیا لیزه دکری سیدیک جی پیره جبو گو زاروک فیلم بکن چاوا بترهات یعنی جوی دم هاتن درباسی نویسان و درباسی نافجا جیانا زاروکا بون من از خبرکار یک کم تلویزیون کردی مت تیوی من 1995 من ودمی هفته دو روزه برنامه زاروکا چیز کرد باخچه زاروکا بریاوی شخو نود یکی دم گلی مزرعتان مگوت یا از بخو پر هیشیام د زاروکتی خدا از 9 سالی بوم زمانی ترکیب زوره فیر بوم و من بخو متسوز دا بخو کو مدگو از بکاربم اشیا زاروک کردا کمتر بکم چاوا کمتر بکم از جوانا سترانا چکم از جوانا پرتوکا بنویسینم از جوانا موزیکالا چکم و حتی جمون وره از بیاده بکم اف پروژه کاکل کنجی از لچیای کردستانی بوم همو هوال جمرا دگوتن تو کاری زاروکا پر باشت کی اجدانم و من هول دادم من کو از وی کاری بکم من وان چیروکا لسری چیای کردستانی نبسان وقت پروژه کاکلی کنجی سی حب چیروکی کردینن هنه کی وان او چیروکی کو هر کرد زانه گالرینن لی هنه کی آج من نبسان دیم لی ام هر جاری دو چیروکا د پرتوکا کی دادرت خن بوانه وانا کش لمان شاهین از لباس سلاف بشنم پر انسان که هجای او وانا چید که لی من وان چیروکا کریه موزیکال جی من کاریوگرافی وان جی نویسان دیه وک سناریو جی ماموستکی لکردستانی لحول لمهابات لقمشلو لکدری دبه پر راحت کاره 20 زاروکی بینه او وی پرتوکی جبر کو نوتای وجه هنن دکاره وی چیروکی داخل سر دکی وک پی اس وک موزیکال باش پروژه تی وکی دن جبلی و جبو زاروکا بله جبو دیار دبه تگلکی گودانی سر زاروکا بهتر سکنه از آن تایبت امان 3 سالی داویه از حول دادم کو زاروکا وک پرتوکین آلیکار ببه جبوی پولا یکم دویم سیم حتی پنجا میناک دواری سوسیولوژی دا مثلا زاروک در دوره خو چاوا بچاوی زاروک از میزد کم چاوا ناسب که پرتوک اوسا دنویسینم هیوی دکم او پرتوک من د پیش روز دا بگیجن دبستان کردی دیسا دواری گیانوارا دا مثلا زاروک به حیوان را تکیلیا بود حیوان ناساندن حیوانا ایکو اجاله دا آویدا دجین اجاله رشایی دجین پرتوکه اوسا دنویسینم و هیوی دکم د پیش روز دا او پرتوک جی وقت وی کاکل کنجی وقت پروژه بگیجه دستی زاروک کردی ام جی وی دکن گلک سپاس بو کداته گوتنک داوی هنرمند روتین دا اگر حزک تشتکی زیده بک بیجه گلک سپاسیاتت کم راستی داویه ده اف کاری گوتکری خباتا گوتکریه هم جالی موزیکه و هم جالی نویساندنه ده هم جالی او هستی تبحث کرد کو هستی دایکا هستی خلکی خود هندری تدمایی و تدریا موزیکه در تخینه و جبو زاروکا جی اف چیروکن خوشتوان برهف دکه و درباسی نافجیان زاروک کرداد که جبو کلتورا خو زمانی خو به پاریزن سپاس کم از دخوازم من هری مزن اوه کو ایشا گلی کرد تایبت ایشا گلی کردستان دایکین کردستان بقده بر خودان عفرینی بسر بکبه و ام ایدی
سترانه ایشینا ام بکاربن سترانه کیفی جی گلی خورا بیجن و حتی نی تمنی من هبه از خدمت گلی خدا بم از جبو گلی کردستان مروباتی از کار بکم و جبو زاروکا تایبت از کار بکم سپاس کم و درفت تا جاره کدن من خواهانی زمان در رادیو دنگی امریکا دا اجی گلک سپاس دکم راستی سر بلندایج مرجی کو تلویدیه گلک سپاس سپاسیت دکم صح بس اوكي thank you